Facebook. E to olua li wa molia, ma leisi to olua lo tau sai dia pēr leo, ono le fasi o tio se tangata i sini le masino yu rai o le tau sanga nei lava. Pai maina wala wanei leo se fale Guildford, ono li poto se li iwo so fai anisi. Pai maina leo se teimi mulmuriano le aso ruasfuru leo yu rai, na wala wanei la tau le fale mai Westmead, ono se tangata na nga iatu mamanuanga mai se naifi. Na whai asu enga mai loa o lea tangata e tolsu fitu tausanga na tuli atu se kulupu o nisi fo ia lii ma oso whai ai. Na ave se tasi le wharamai Westmead ai na maliu lava mulimuliane. O sa iringa leo na pu nai se isi adi e rusu tolu tausanga ma moria le fasio tangata e toa tura il whaamsinonga le aso rusu tasi o Novemba. O le isi e rusu tolu tausanga na pu ina marifare pui pui silver water i le aso na nafi ma moria fo i le fasio tangata e tura il whaamsinonga i le so. O leisi tō luolo sa i dia leo, pa mai o leisi ri o se Afrika, ma leisi o le Pasifika pe Maori foi, na muri wa i o anga i se mai se ta'vale o le Toyota Orion e lanu siliva. Ma le tala muri, e whai tau miliona o lo o whaatalitali sa i ngā sempini o le ta'amisanga la kapiriki mo le lua whelu sulfa, o le awhetau iei le aua Penrith Panthers, ma le Storm mai Melepone. Ua whai loe le wa ai tau e tūlanga le leile tau mo le ta'alonga le whewhile Samoa, le aso malolo le aso ngafua mo tangata i le ACT, New South Wales ma Australia i saute, whai longa i le Labour Day, ai Queensland e whai longa i le aso soifu o le tupu. E le ngata le tupawari e whapea fo i ta mai tai le awhina wina umai ta alonga lua i le Accor Stadium i Sydney i le Olympic Park. O le tupau ta mai tai le ata alo le Sydney Roosters ma le Cronulla Sutherland Sharks e sa i le Sempini e whai uru whitawinga mata ina le Panthers ma le Storm po wai o le a manu malo i le neitau sanga lua whelua wha. Tala i Radio Samoa manuia tere le whai ungar vaiaso soifua. Radio Samoa. Taslima iwatol amo. Samoa le nu'u o te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai o solela susulu mai ma o manatu ai la u Samoa te nofo ai pe wha pe whea na ngalo atu o i lewa ai Samoa o le penina o te fia i ai hangi mai se matangi e momoli atu ai Samoa Matalasi Angi mai se matangi Te momoli atu ai O alofa I la Samoa Matalasi O aolelea fa asolo solo La poia o na paolo Lona sami I la pe asulungia ele masina Pe wha ape whea na ngalo atu oe a imita Samoa o le penina oe o le vasa pasifika Angi mai se matangi Se momoli atu ai O alo fai la usa
soifua o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Talofa Samoa. O Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O se tala fiafia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car fuatusi tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa ban e o foi tatu tawa le laiti. Tania foi la tau wha le tonu tongi e talafu mo le tatu cashback. A mantatu lima se lausi aga ia tu le lima afe tala. Pesota imai ulungia Peter Prenanto le numera o lua tasi o walewalu fitulua. Pe ai manaumia se tawa le fau molo ainga i le tau malulu. citycars.nz. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whanau witi, o tuipui la COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino e nei au nanga. O fisa whamai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwatolu amo. Radio Samoa, tasilima iwakolu amo. It's your boy Big Hummer back at it again. So my boy, turn this up. DJ, be I feel when I'm soon, baby. King I in my phone. Billy man, Lucy and Lacy make it sound. Yellow phone with my mouth. Ooh, over till it on my sound. Ooh, I know I'm a tough shit. Find out my Lucy, you're the in and out. What am I so baby? Silly ain't a cuckoo. King I let my phone. Tell me Lucy and Lacy make it sound. Little phone with my mouth. My Lucy till it on my sound. Oh, I know I'm a tough shit. Find out my Lucy you're the in and out. What if you look baby? What's that little I know? Oh, yeah, I'm on the tour. Got going with Lacy for a little so low. What's that I have a no? I act to a fear for you, my but I don't where I feel my see me alone, not how we oh, yes, so I say me alone, not how we see me alone, not how we oh, yes, so I say me alone, not how we oh, yeah. Well, I'm not tongue, yeah. Unless we allow time. I feel if I was sing out, my meal was so peachy fat, my Salam on my name, Lulu tell little more now. I my lord, who sing like who fire got alone. I want my la, they love, oh, I echo if you're for my little while if I can one more. It's the way I'm soon, baby. King I in my phone, Billy man. Make it sound. Yellow phone with my mouth. Ooh, over till it on my sound. Ooh, I know I'm a tough shit. Find out my Lucy, you're the in and out. I find what I'm so baby. Silly ain't a cuckoo. The king I in my phone. Tell me Lucy and Lacy make it sound. Little phone with my mouth.
le kai piongoa Te vangi ko sau kai ua maua le avangoa Kako, kasi ai le se koe whaalua Ao le alu i luma so le se fo i kua Sole, mai sau me ka alo le se ola E no kua ka maa e ku i ei wha koa ola Sole, o awar kanga ka ola i ei la moa Mai maua la whaya oe se sua ke le la oma Ua e fialo baby What's done le avanoa Paulea kia e manatua Kako e le se wha alua sauloa E alo baby What's done le avanoa Aya e koe fia foi mai Vai o muku e a fei mai Si me malona taui Oh yes o se me lona taui Si me malona taui Oh yes o se me lona taui Oh yeah To the general. So gas gonna buy. Yeah, cash at the guafo. Kia de mea. Lue ma ilalo ma ilalo ma ilalo Lue melo lima melo lima melo lima Lue ma ilalo ma ilalo ma ilalo Lue melo lima melo lima melo lima Ay 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 Ese que tú ele lue ma esiva Awa ama mele kai kai ka Efa ona mai ole música Oka todo se le fai America I want feel like The lue mai se ole ye kenye Se mami le ai Se ona e ke faile Awe se ngama a oi la ukanga Ole siva papa Siva ko ima le mata Ay 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 Ese que tú ele lue mai siva Awa ama mele kai kai ka Efa ona mai ole música Oka todo se le fai America Ale ua ye na. Sole ua ova ke le oloka. Ka ai le o ki ngau. Ai a kiri ai o e pa pau pau. Se Faiva ale le mai foi. O au nei o ke le koe foi. A o mami foi le ua siva. On ka ko o ke le koe ka. Ay 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 Ese que tú ele lue mai siva Awa ama mele kai kai ka Efa ona mai ole música Oka todo se le fai America La mami siva mai Uanga o oe la upele Se kilo kilo mai Uanga o oe o la upe La rosa rosa Sala le manohi Una o oe o te te wina Ay 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 Ese que tú ele lue mai siva Awa ama mele kai kai ka Efa ona mai ole música Oka todo se le fai America E ka na siva vava. Don't so olo ai a sau tuana. Sau siva fofua. Olo o usiva tu foi o tua. Awala ba nei e vave vave. Fa atali mele tata vale. Ole ole olo o fai le olo ka o manere o koe fialu le palola. Ay 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 Ese que tú ele lue mai siva Awa ama mele kai kai ka Efa ona mai ole música Oka todo se le fai America Give it it, give it it, give it it, give it it. That's why. Boss girl, boss money, boss attitude, boss money. You are the wine over make man money, girl. You want to do, girl? Just give me the boss wine. Yeah, jump it up, girl. Touch up your body now. Just give me the boss wine. Free up yourself, girl. Jiggle jiggle now. Just give me the boss wine. Bend your back now. Show me the back, girl. Just give me the boss wine. Give it to them, 'cause you know that you have no stress. Hey, girl, say follow so low. By your
Say
Aye, mommy, mommy, mommy. Mommy. Yo, boy, John Ben. Oh, you look low. Aye, mommy, mommy, mommy. Mommy. Let's go. So baby, come and rock with me. Ooh, let me fire you. I want you to have a piece of me. I want you to have a piece of me. You are mine, I am your lepo. So come down and take our time. I want it to fancy. I want it to fancy. So we are the one. I've been waiting all night. I've been waiting all night and day. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Oh, I've been waiting all night. I've been waiting all night and day. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Say my love. You pull it, oh, you're tanga. Le po amata, su esa upang. You pull it, oh, you're fanga. Say my move your feet, take it down, turn around and round. Say my move your feet, take it down, turn around and round. Say my move your feet, take it down, turn around and round. Say my love, you pull it, oh, you're tanga. Le po amata, su esa upang. You pull it, oh, you're fanga. I've been waiting all night. I've been waiting all night and day. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Oh, I've been waiting all night. I've been waiting all night and day. I've been waiting for you. I've been waiting for you. Say my love. You pull it, oh, you're tanga. Le po amata, su esa upang. You pull it, oh, you're fanga. Ese que cuelelu. Na. Oh, ese que cuelelu. Ole aloko le nei o ke kau ke ngoa o oe o uma kuia o manga o ke teo maluinga oe isi e tuku o ke lipa ata malanga I ai Ile kele o koele poyo sa o tala o ke kei o lunga o anga o loa Maa ke me moe I o au kapa se mai maa ue pe anga say my move your feet, take it down, turn around and round. Say my move your feet, take it down, turn around and round. Say my move your feet, take it down, turn around and round. Aye, mommy, mommy, mommy. Mommy. Aye, mommy, mommy, mommy. Let's go. Whatever I say, best tipi I say feel. You a pepper juice, I call from you. Ba bibili fako sa ile si kule au le fai ko aha. Fire singing e fu. Ala mai wow au lima fau penga sipa e penga fise kala le ka kau penga fusu e penga o muku e. Ole e fula lo u vai se penga o sulu e. Ai le vai isa ile so a ko be ko lu ka amu ai tiku fasimo. Kalila ele ai le lo ma ko o pinga anga se flat ai le tua. Vai se calo e maluco ne amo se testa pa tu passi ale au pango ko ile amo vale au ai malu sa kabadi ele ma salu passi vai se calo e maluco ne amo se testa pa tu passi ale au pango ko ile amo vale au ai malu sa kabadi ele ma salu Saka mali fa a se le fa firma mo I ai fa asu so le fai ngo firma kau ma fai fa mali ele
le pam pam pa aki ki le fama lo e su e mai se panga ya ka mo toso mai makawi ai fai ai wale ma fai anu male ba amole mi si foi se be ai o we ma saule pasi la fe ei mai ai ba ka fingi a pa kasi ba ka ke kumu ai a mo kanga na a fe eli e ku ai a le a ke se ku eli la ba eli i kai kai 684 685 ka ba ni ai o we ke fe ai si mai se kalo e maluku le amo se este pa ku pasi ale au kango ko ile amo vale au ai mangu sa ka ba di ele ma salu salu si mai se kalo e maluku le amo se este pa ku pasi ale au kango ko ile amo vale au ai mangu sa ka ba di ele ma salu salu I know the hook line is sicker. Doctor by Mr. Victor, cook it up in the steamer, watch the smoke get thicker. Straight to the head, but don't hold your breath. Let it out, then count to 10. This here's another one. Get in line if you want some. Get you something, but don't forget your hun, son. You might get it twice, or you might get it once. It stays in your mouth like some sweet honey buns. Mix it with some peanut butter and jelly. It don't matter, all I know is I need something in my belly. 2 scoops, some confetti, no less, no more. Now the blow is ready, just hold it up and keep it steady. si mai se kalo e maluku le amo se este pa ku pasi ale au kango ko ile amo vale au ai mangu sa ka ba di ele ma salu salu si mai se kalo e maluku le amo se este pa ku pasi ale au kango ko ile amo vale au ai mangu sa ka ba di ele ma salu salu si mai se kalo e maluku le amo se este pa ku pasi ale au kango ko ile amo vale au ai mangu sa ka ba di ele ma salu salu si mai se kalo e maluku le amo se este pa ku pasi ale au kango ko ile amo vale au ai mangu sa ka ba di ele ma salu salu Ile si pula vea olo o ile fa'ato anga ole lupe la lelei ole mo e tau felei ole mo mo uolele ma ufa a pepe pepe le basa tele le tava e ua pa e pa e uolele atu isa sa e ma ona fulu ato muli e umi umu pa auli
So is it? Yeah, for me. So is it? What do you want? Huh? What do you want? Yeah, man. Dahil kinagpipetang-tang, wala na rin si Mikoy mga ngao, yeah? Ufay, pupulay nga mea. Uwale ko ya, yo se ano pumong. Lekoy faya, ang ipulong, uwafa me iyay dumakako. Au usavali mali yetu
taimi lunga wati la ua toes furu tolu minute tali tulai 5. Si o forma le au fai pese po le faili o le fia band. Ia mo pese faingo ina te masalo yoi. Toi fa talo fa tu vainga le radio Samoa pa iman malu tanto tunu. Ia o lova pena ma futs mai pea ile tanto ala le radio Samoa sfuli mai tolu amo le tanto por klam ni o le Gagaifo Faiva fa maluru atu. Ia awa fo ionisio tulanga le malufia. Ia manisi fo io technical difficulties want to iona tanto fa filo ia tuma to fa talo fantu ai if you feel nga lo o game ia pero masani as for really taitasi le tanto por clame ia o le o oi mar tu la fono io lo fa tasi mai le fionga ia tuma vao le sunga le lisa tinia tuma vao siki asu ele nei fu ivanga o le afi talo fa talo fantu tuma vao ma lo so ifua ma le langi mama sai fu manu ia la sunga asiki le tu la afi ape foi fa anga tatu tunu ia so lava se tafora nei tunu ma nei kilo pe mo mai tatu fa sala ngo ia me se foi ona pa ia le tu le ma foi ona fa nga ina le nga fitalo la tu fega i la tu le no manu le ia wa fu se manu yo tatu tunu ia me se lava o nga kilo pe lo afi la foi te mantina matu tatu tunu ia me se foi le lo tatu fa fonga me ane manga ia pengi mar pe bani pe le anga mai oh nan pengi mar pe ole na o me tonu la fa tu i tatu ia no fa na wa a wo de sunga fa alango tatu ma depende le ole technology ele e fai mangu technology fai mangu fai ia me nga do ke lo le wo ia le fionga sa via o ingo fala o que va ia no sa ingo fala pa wo me ka di e ka hu mai ia olena ia ole fa ole sa ole mo tala ole ang ile sfulimo fa fonga mo ele sfulur sfulur mo afa yo ia le waso ifua na to fa fonga mo ia polo to fa fo i se man mali tele to ni to sanga tele to sanga to tua o tunu ia me se lava ia le kale si fo ia fa tele to ni to sang fa fo lo so ifu mani o ka fa di de pe ia ai amerves ia le mau ar piselo fiunga ia fe lo venso Orvenso nei o eta tu ora onga. Eta tu ora onga. Ala e fa tu mai ma tu foi onga. Mai o atu pere onga e fai tanto bia. Waso fingi. E pelo ka me kia onga i maku. Ia, olena. La fai la onga. Ai no le xa onga le ku ai o fa tu ta fa ai se. Fai fa le bia onga. Au ka. Le ai tu mo va. E lo email e fa lia tu no proof. Ia e ka nga o email nga mai. Weta ua ia wes mai sa no i au wala ve anga le o no fa no ia le nga te lo o email o ai o tele toinga tu langa fa pena e ono a fia ia malu tanto wa tu email e tau scamming ma to ai se o se te mi ma ta no ai lai o la pingi ro ke mi ngi ke wa ngalo a ma ko ngalo me ngi o le vaenga le lo to tele tatu tu o a faina il te min nei ase mana yo a mai vaenga le o le ngor ka screen te min le no tango tu o tati tal no ai man tele yo vaenga o fa valeina i se fa faingo fi ma fa se ina ile tu ia eni si o tangata ma ka ko ula va fo ia ko yo ia ka ko vaenga mua ia o le fatawina le o lo afafta wa inga le lunga la vai o le tatu pinga te fai langi le Facebook manila fa ka u ka vale ni mafe la fo ier ko wa fiu ko kuri wa kapungi ma ka ko Facebook ia mana tu o foto anga masani tatu tunu au e te la fo ina se selin ai tele iva ai ma e alu fata ita van ku sa pe fe merkanga e misi long e alu ka vale luri au misi na venga pito sili na taua o le yai si o lo ainga e siaki wanga ke fa mai o BMW a ko lo buri pai
Mai ole BMW le lua fe lu sum fa ai lima sfuru afe pe se fulu lima afe le tau ai la kor kama me ka alo ole o vaing ole si vaing ole telo ta vale lo fa ta wo fa ila to lungo ole penga ta fa ila ngile por Facebook mo ta vale wa ye me wo fa le tonu vaing ma to wo fa le tonu ole pasi a lua o ta vale wa fa le tonu afi tolu o ta vale ngoi mali e ono a fi ai o tu la fono pe a faile te fa ta wina ni o loa ngoi i lungo o tato Facebook o le si vanga le lona lua o vanga lo tau fa se o le tau fa se mai le ia te o se tangata lua te masani ia ona tala noa mai le ni si o vanga o e manu malo ai ai mana o mia le tutongi mo se tupe ona mai ele o malo le ia e fai te vanga wa le pomoni e pe on tato wa tala noa le tele o aso ai se soli ele fa pe malo sul limbidio nga loton fa pe mele loto ai se kongi la rua afe fa ko sul limbidio e au mai sa o alo se e yani se vai nga te ona fa tu muina alo malo na le fa mai ai se ko le we malo le iva afe ai a mai de se la kala e de se me fa ka fa se va penga ele te tau ona fa ye ta to va nga de o le si va nga o la fa ka uro o ila to lo fa ila to pisinis fa ka wingo ka ko pai fa ka wingo fa mo mole te un fa ma ni fingo nga wingo a fa yo le o le e fa ta wina mana tua e ia tu la fono fa afta wa inga e ma fa yo na tu fa fo i ma ye le o lo pe a fa ile wo le nga tu so le o lo ma le nga fa ka wa ma le o lo le nga e fa salo no winga la o ka fa de ka ko ngole ka ko Facebook a wa no a fi tu la fono e ser te le o va ngol tu la fono ya fi oi pe a faile o ele fa mauni il fa tino ina o lo fa ta winga lo fa o le si la va ngol ye o fa se ina ile tu e a baku ya la ko numero la to te nga tupe ia ona vatulia a wa lusia ko malisi vanga me se la foi tato card credit cards fa mo moli ile te tau ona fair vainga de o i la vatu fa fa tuanga il tato utunu va ai scam o lisi vainga lu fa fa tu pula ia o ila tau fa fo lingo o alum fa na la tipo o li mata mai te telebo a un tanga ta ma tu e tau mo fa ia fa se fa na utini ma fa na utama fe kaui me fe kaui fatino lo so nga tu la fon fa mon mole matua si de to ole le vai nga ia on I ya fa ine ne ta to alum fana malo vitaia tu man va ia wa ta to te mi te no te le la via ni si ta issues ya mata mata upulo fia fa tal no ni le ta por clamen ni ia e mai la lo vai asu e mai vai asu e mai fu ia ni si fu tu ranga na ta tal noi ile vai so vai tu nei o yeni e se swinga ia pe e se swinga o te tau na fai so kala o ka o felo en kaudelo se me e ia ila ko o sui e ia ila to o le sui e ia ila ko fa kele ngala mi o lo fa tu pula ia te le ni so ringa tu la fono o vai fo mtanga venga te minne o inicio so ringa tu la fono sa ka fio lolo pe ta ir sui ngol tau le ho amatono fa tu pula pe la venga le ngoi ta vali o le tere pifale o le tu mtanga venga le leo ia o vai ngi o le vai so la vai fa si pisio ni vai so e fu fanga lo fa ta ti la vai de matolo fo ia pitola au inisi fo io o nga venga lo fa tino wan mana io tato tu no ne pui pui ma tato tu no ma so ni no tu la fon ale la tele la vai mtanga venga le leo mana tua o lo ye inisio vai ngol o fa le tonu de tau te min nei Samoa tani den de lo a fia I lo longa matimu ngat tele o le fautonga la vim tanga le ngale lo fa mo le ave lo fa mo mua I lo sa ngale mu ma sa ngale mu o lo vai nga me se la valum fa na light te mam tina mat tu le ato to ma lo fa mo le fai se so so ni se ave la to se no fa nga sa ngale mu pe a fai o fa le tonu no fa ngolo to la lai ila to lo so la mam tanga le ngale lo fa mo le e ke le o le vaenga ya a fier sango le mua lau tele ona o le ngai o ina o lo e fatino ina e fai ngō fie lau tū le mtanga lue ngā leo
fai se kou kala a lo sola lea ia ele ngata na lokaina i mamodia a o le vaenga pitu sili na faingata i mau se soifua o no nga yo ingolo e fai ia tato tira le tato la o malos ia o lo fai si telo la o malos lo fa ngaina mai o i fo lo fai su ngam tanga lenga o fe au mai la au ni wa o fana umalo mo tanga lenga leo ia e ta o fian tanga lenga mai ele taimi umalo cases ia ona fa le ngaina lo la ia le o le si vaenga lo ia school holiday sa mali le malo loa o le taimi nei e le tau ona tuuna o le whana ui lalo i fo suma le whatau sang pe se fuma le whatau sang aelo i eise malo si ma se to mai e va i inisi o lato uso matu whawhine laiti lo na winga ai se tangata matua ma se tangata yanga va alele e va i alum whana va i ka mekia e o ta follow shopping center tala no i le whana a wana malo vale tu lo le ngana o whaungaina e te tau ona o e ta whawhau whanelei wa ai se kolo puina le whana wa ai foi se pikina le whana a whai o la iei le whana i lungo le pasi tala no le whana o leo i kua mani ke lor kai mio e kiki e pasi fo e sai fifi ai kua so mai ruma ke ro e tu man na we sa no mai aso kiki e pasi ia wa uia tai mio te pasi o talo e tu leo o tiro tu lo fa fonga e tu le ui ele a family met pula nga po le sui pula ai se o mi te le da o mi te lo alui i tai i fale o tu o tilo ona e to saule le temi na te pasi o te foi pasi a tu morfo e so lo fi te lata fitto o le kelo pasi no ki e sa mai pese ngai le hilingo ai se ka nga ki o si ka ko pasi ya nga ke le ai se ki sa Amol mole alum fana o tato te fa le ngaina tato pas ai e ta ua le vaenga le o le tala no le fana e o mai luma e fa tala tai luma au ta fa le pas alo fia ini se fa fita o no tutupu pe a fa si mama o tutu onolo yeso ni ngatu la fono o lo fatino ina le vaenga ia ma le vaenga e si vaenga ta ua o ila to o lo pule le soifua po tau mo fa e pule fo le soifua ma na tu Samoa fa mo moli a fai o ye inisio tatou ai ngolo a fia sa ili se fiso so ni mo lato e tala no fo sitas fa so ye yo ma fitianga ma vai ngo o fa le tonu wai mo wo se fiso so ni mo oi o te fatino ni le vai ma le vai nga mu wa tu fa foto ma le to po male si le fio la tu ma te lo o tala no ai le tu ne vai aso i ve singa i lungo o malai la kapi malai soka e o fo lungo o le folo au sivali e pa fu suanga o le fautuanga lava lo un sa ne weekend e de sta una tupu se vaenga le a faiola e alu e mata ta longa le fana tala no fana o famisa e ia sasio la foria sa ia e de fa pe fu se vaenga tatu te tau de pu mala foi la to lo afie lo we ku la fo e faia ia vaenga fa pe mo la to la ta fa kalapu tau mafala ava tau mafa male fu o tatu te so na tau mafaina lava malos pa fu le fe me ule kasil fa kasil pusa sa kalatsko sa kalatsko ele ilo e ka wo se bia a vela fa mo lo so ngale mo ai e tele i malanga e se atu malo fale po lo lao lo mo ta fo mani fa se ta fa e kanga lo pia ai passing mo fale o ke alu lo ka olena wa mo o le ti alu lo sa ya e ke o e mo e ka ko farkan malo ele ai se e vela o lo na winga a vela fa mo sa ngole mo le tele ambisi e nei vaenga na mo nei vai as fo tatu temi o vaenga na mo le sirfia tatu tunu ia va fo ile nga iluma ia ambisi fo le weekend la fenga mer tatu tunu ia ma ro va tai tu mo ia pe ona e se uno ile tatu weekend no va fo ngatu tatu tunu ia a fa e tele sto vaenga te fa ia e ta ua te lona i se super drive se si avel ta vali e iai le lai sene ato ia ma aua ne i tau mawhaina ava maros o le lai sene a verifia de ave sa ko kala sa
O le tuspa ia ele o se laisengi. O le na. Ia, ele o se laisengi. Au mai lo laisengi. O le o lo ia ele whaatananga e ke whelua e lungur kako au wala. Au wani mo e lau sanga. A whailo, e koe ngā me fo le alu, o ele super driver po, o ele tau ma whaawai alu, a vela au kafa. Ai mai, sa e mai whawhara au kafa. Na me kawari. Dai la puero taxi puero taxi o wangi ko fa o ni mara i le super driver puero taxi sa ngale mu ile tu olena sa ole sa nga tu mon va ia le le va malulu tu mon va le va malulu le malulu va ma fan tu ai va malu va tai tu mon va mai so fin ngalo la si numero mo tu le afionga ai wa fo te mi te afonoi ne te ufa pel ta to tu so 24/7 na tsunga tu mon va e 24/7 le tato telefone. Ai le karia ke. Tas yo tato numero le Samoa vala awen tanga luenga leo. Pe a fai o ye se fara blave fa fo se yo lo tupu le temine nei. O lo la matia ai le soifua o le saunga le mu le lautele. Ai mai se o mea totino. Tasi o lima o numero le e te vala awen tanga luenga leo. Pe a fai se vaenga te fia tala noe mali potina mtanga luenga leo. Ai le o se fara blave fa fo se. Ma le o tasi o valu Faiva ele mau fala au ngori men. O le numero le mau le so animo o sa mo ila lavangana. Ma fa mala mai le ngati ila wa ya tau o mai ngor tu la fon. E ve fon ni tu la le fia di fa mo ni tapo kalami. E mo li tu ai mo nga lofa. E xo matutina, xo anti ya te va. Nga ono sali. O le so a to ye le ivas futo sanga. Non sei fua. Fa taiti nai le lo fo le tua. O e mawani te sanga te le lo soi fua. Ia fa tai fo tuanga foi, fa tai fa manu yanga. Ele ngata mo wau ia a o alo fo me fa na o se tato ai nga fa manu ia le tua fa fu lo soi fua. Ia miona tato ma futere nei o langa lo tato wo life fa tai le tua ni te sanga te e la kipa o se kai le P5 ai fa tai le tua e mo ia fo le ma yo le tino ia fa tai le tolo mo se matutina matua le soifua ma le malos ia wa lia mai e was futo sanga fa tai le tua ni te sanga ana fiafi famlia le tua lo sunga isek o saunia te fa uma le tiu te fo nei nei tu la toi Miele tu le tato tru mo le tato tru se weekend fia se weekend manuia ma se weekend saunga le mu le lo fo le tua tato te talo le tu tato te filo le vai so fo man ye se upu sala fa bagalo le tali ya ai tato filo le vai so fo le lo fo le tu fa soifu ia man bia tu man vau na va fonga tu malu tato tru ia le fionga ia tu man vau le sunga le isa tini siki asu ia o le numero mo tu le fionga ia tu man vau o no tasi vatasi o valu Faiva ia a faio se a fa la fa fu sei ia o le tasi ia mo per malo sil tinu si le nganga ia fa ia ile anga leo le tua i lo soifua fa pe foi malau ainga tu man vau ta to felo i se temi o luma ia a mai silva so fo le transport club masani o emal tu la fono pe a aulia le lo fo le tua Samoa au te pole o le a o le fa o tu le transport club temi luma ia o fio mele fionga ia severa ia e fa au le transport club ne te u fa pe sol mo to e fa sa fo le ira isa ko ti ngata mata ia isa ko ele Samoa temi luma fio mele fionga ia severa ia ile transport club ia o le nganga i fo Faiva ai ma futu mai pelo ala le radio Samoa sfuli mai vatolo amo ia o tala i vai fanua ile ngangana Britannia. In this update, Otago's bracing for another burst of heavy rain tonight. A state of emergency is in place for Clutha and Dunedin, and a red rain warning remains across North Otago, Dunedin and coastal Clutha until late tonight. Civil Defence is asking people to use common sense and stay away from swollen rivers. Surface flooding has closed more than 20 roads, including State Highway 1 in and out of Dunedin, and is predicted to stay closed overnight. Emergency Management Minister Mark Mitchell says Dunedin's response has been outstanding. As Kiwis, we always seem to stand up and respond strongly when there's a need, and that's exactly what's happened down in Dunedin as they're looking after each other.
A severe deluge of rain across State Highway 1 has led Clutha District south of Dunedin to declare a state of emergency. Mayor Brian Cadogan's urging people to stay off the roads as flooding's causing havoc in most places. Please, the next 12 hours as all rivers are rising, is a good time to put your feet up in front of the fire and put faith in the civil defence. Shane Retti's backing Health New Zealand bosses, despite the agency reporting a deficit of nearly $1 billion for the past financial year. Yesterday it released its report for the 3 months to June. Earlier in quarter 3, a $299 million surplus was forecast, but the preliminary financial result for the year to the end of June is a $934 million deficit. The Health Minister replaced the agency's board with a commissioner in July and says he trusts its leadership. I absolutely have confidence in Health New Zealand leadership, particularly since substantively the cost blowout was in the hands of the previous team. Google is threatening to blow up its New Zealand news agreements. The search engine says it will remove any ability to find New Zealand news on its platform if the Fair Digital News bargaining bill passes later this year. That's news. In sport, former Wallabies star James O'Connor isn't joining the Crusaders as a replacement for departed All Blacks first 5 Richie Mo'unga. O'Connor's come on board as their third choice number 10 for next year's Super Rugby Pacific season, not to necessarily start, but also to help develop their young playmakers. Crusaders assistant coach James Marshall says the 34-year-old always wanted to play in New Zealand and to win a championship. Big man Taco Fall admits he's angling for an NBA contract as he prepares to suit up for the New Zealand Breakers in pre-season games against 3 NBA sides. That's sport. I'm Raylene Ramsey. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitua so le vai aso. Dole General, so gas got a bar. Yeah, gas ari kuafo. Kia le mea. Ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Melo lima, melo lima, melo lima. Ma ilalo, ma ilalo, ma ilalo. Melo lima, melo lima, melo lima. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ese que kuele lue ma esiva. Awa amamile kai kai ka. Efa onga mai ole musika. Oka ko sale fai meika. I feel like the lue mai se
Pe a ova aia o e la pele wa e se vale mai. Se tai mane oi, I lo au lele, o sulu mi ai, o la univa ai. Se o ta o e o se sala. The time of me sailing, the end is begun and so. Oh my baby, time I tell me amor. Solo te tonga yo la no, me amor. Mira uma essa fire, oh go fire go. Mira uma essa fire, baby the end is me got a song, me amor. Se o le manu tanga I lenga, eu feel manu ngase, leu pele ai mamai, se ole na una pele, asala ole sau taia e loa, e ai le tawi be, e le posi Roma se aso se tafi, sanga iane ai le tai, ma esa se ia ono fasa mera. Oh my baby, time I tell me amor. Solo te tonga yo la no, me amor. Mira uma essa fire, oh go fire go. Mira uma essa fire, baby the end is me coração, me amor. Baby, sai mai. Ja lo tene ai ngole tai. E tele I feel ai. So poi oi. Ne ballo. Oh my baby, time I tell me amor. Solo te tonga yo la no, me amor. Mira uma essa fire, oh go fire go. Mira uma essa fire, baby the end is me coração, me amor. Usolela, susulu mai, maomana tuai. La Samoa, le nu'u o te nofo ai. Pe fa'a pe fea, nanga lo atu oi leva ai. Samoa, o le penina, o te fia i ai. Solela, susulu mai, maomana tuai. La Samoa, le nu'u o te no. Fifi e whaatalofa atu ia te oe, ia maufalofa atu i le angalelei o le atua le dei aso o le fua ngā Gagaifo Faiva. Ia whamalulu atu sa iei le fono. A le ku aku ia. Ia le sunga lau le spa ma le fionga i le i sa tini sindia. E wawenga loka ku e ni lau le kakamo tumanu wau. Ia e whamalo i le tapo inga fo i le tunu. Malo le ngā lulue ma le lava papale o le nau o mai o na whaatalofa ma fola le whala
I le nei fo I au uli ma le nganga whaafitai I le atua. O lea ua tau lau o le wha moe le nei vai aso atoa. Aia ma ua Gagaifo fo I Faiva o le atunu. Mai le aso fua se I o mai I le aso. Whaatawhiti la ma tau alunga ngā luenga le aso. A o tae au, ea. Ka ke koe si pāi fo I whaalelei. I le tātou por kalame. Tuli loa e le atunu. E pei ona iai. Ia le tātou tāno awa. E te maua ai le sao. Lei ataua sa vea se yuli le urua I li I so alo le nei. Ia ma le sunga lauli. Isaac paunga I leisi tu atu o le veli. Ia lo mātala noa. Nga mawha soa ai foi. Ia e tālu sia sa. Wia lau tau whaafunga. Ia a o whaatau tai e le sunga lauli. Ia le whaatala doanga foi ma le tama o le satini sinia. Le malu o le malo. Ia whaatalo whatu. I le sunga le li malu o le malo. Satini sinia. Senior Sergeant. Ia tumuru wau siki a siu. Te o matavui. Ia malo whaftai. Ia le rā ua. Ia fio mai lava fo I e whatau nuu. O tiu te mau Faiva. Ia wā oe ma le tūla whono. I le whaafonga tāpua I le atunuu. Ina ia maramalama I le tūla whono. Ea. Ola ai I le tūla whono. Savali ai I le tūla whono. Ina ia tātou puipuia I tātou. Ai whapena fo ina puipuia I stangata. Mā lātou wai a tatau. Ina ia saunga le mū tangata uma. Wa ole wingalna ole tūla whono. The law is common sense, and the law is there to protect people, to protect you from your own actions, and to protect others from your actions, and to protect yourself from the actions, criminal actions of others. Ta uole na. Ia o le whatalofa le mwhai ona tu uai ia le whaafilo ia tufo ia te utou. Au whainga luenga tutofi le tua I whata whaita ulanga I fia. Ia le ngata fo I leo o utou whale tua. O la tau malo lo manu malo pensiona. Malo lo retire mai le tele o tau sanga sa tau suasuele I puwai o le ola. Ia mata se fo I le ngā luenga le tua. Malo whai o le Faiva. O Faiva mamana ma Faiva pa ia o le tua. Sa utou ngā pāti ai. Ele me foi no whangaruina o tau. Ia mai, ele au aoa fo I le nangi I le sila le atua. I ngā ruenga le leimba ma taimi sa au tau whahalu. Ia awa, ia lana ngā ruenga. Whatalofa whapitoa I le whaafonga mai. Sui malu fo I o le malo, tama le malo, o le ofisa fo I le konsula. Whamoe moe o loo manuia, ia lau fionga, ma le whalitua, a me se fo I lau o wa. Awa o le so, lena tu o te wha ingoa, ma wha leo atu, ia nai matai ia ua whaia I ai le wha I unga. Ale konusula. Ova tele le whai a ia, ea. Ova le mawhau, ma le wha mawa lulunga. Ma sori vale atu. Ia le api o le fionga I le konsula malona au vaa. Ia le ala e la se taimi o papa I tuai. Ia na e whalongo longo la ia le ia la tau na ua band. A e ale tangata pi o le teita I le nao. O le au a mio va lea le o. A e le se I fai ma le fua. O le fionga le konsula malona au vaa. O ia lava le na. O le suli ma o le tama le malo. Pa ia fasino na I le fiola na fionga le au mamalu o le malo mlan masiof. Sei o mai I le fionga te mai tai pale mia. Ma le sui pale mia. Le kapeneta. Sui o le pale mia. Le fonga fitelai. Io. Au tau sila I upu. Ma me fai tangata nei. I lo lato le fai a ia ma le mafau I le fionga le konsula. Ma lona ofisa. Ma le lo I tau sifa mai fo yo meo tangata profesa. Ma tangata ata mamai I le anganu ma le tū ma le anga I whanua. Ai matua le loa tau si upu I o tau tala so o iai.
Danga upu wha vai ia lo mātou ta māsa o uina I mātou mai lava o la iti. Ia o ina mātua o tau ma whai pēr tausi. Ia ele o tātou ni angelu fo Easter time. Ai tātou te tau ma whai ina ia tausi le nā upu. Ale spelango via ia. Na le luam te tusi. Vi ma le a o le vā. Vānu nofo, vā tapuia, vā tangata. Ioi, vā ma le tua, vā ma teitai o le malo, vā whale anga nu. Le mea re tilo tune iai. Ia, le na, le la. Ia se teimi. Ia rao papa, ia tula, ia le iai. Ia malawi loa, ia le tunu. Tu ai ngata whapene. Wa whaasoi sā. Wa le loa ni tapa sā. Ia ai whatarofa ina I ta mamtina mātua o le tunu. Alole soifu manuia. O whai le langi matafi. Ia, o lātou o iai whale o tangata mātua ma mauta ngase po whia lava lo whaafonga mai ai. Ia, le mamalu o tau ta mamtina mātua. O whatalo whaatule ia tau sa whemarisunga lauli Isaac ia te oe. A me moe lo manuia lo waso. A whai fo I sa whamna tuina lo waso I fua I le so. Ia, anga lei atu le tua mwhapopo nisi aso se tele o le soifua tau tua ma le soifua nga lue. A leo te wawa e tupe ia whaatasi mai ia le sui o le Henderson cars I le afo I le afia finei. Ia la tātou wō sinda tātou ta mai malo longa lava. Fo I mai, tātou tala no atu I le ta mai tai o ati o le sui lea o le fionga e amuri anga tele shoe singer. Ma le au whainga luenga Ale Henderson Cars. Whatalofa fo I lunga o le apia fōringa, Facebook page, ia whapena fo I le tātou YouTube channel. All I ask of you is press the like button and share our program and also leave me a comment. We love reading your comments. So le mela na tau fight share and share and share. Ia tufo le tātou proklame. Ma kusi fo mangiau kalamali e vo le tātou talie ai. Ina ua ngā ifo Faiva le atunu. Ia ma ua ngā solo fo I le la. E lona no whanga e ngoto iai. A lola ngā lue le ngā e o le la I le tai au. I lo tātou watunu pele Samoa. I tell you, ladies and gentlemen, friends and fans of Radio Samoa, yeah, I miss you lava ngā ifo Faiva mo le tātou tāno ava. E le matua I matau tia o le to a tele. Yoe, o le to a tele. O le mamalu o le atunu o I Samoa. La tau te fia tele. E tuli au pū. E le atou sa vea ma le tātou porkarame le nero ngā ifo Faiva. Wai fōu tātou porkarame. Le sa wha ingoa. O le drive time. E a po kako ki e ngā fōu le tau te oe momori o tō le whale na ua. Ma nawa ngā ruenga. Ma lo le ngā rurue. Ma lo fo I le tau wata I le nei aso whaaftai lava papale. Ioe, wai tasi lea mea. O le ono sa. Ioe, whaapale pale. Au e te tupula fwa ima e whaatala le I au tiute. I le teimi lea ua whaamauni e le research. International Research on Safety. O tātou tangata. E te aloa ia vai ainga fo le lua uman whailau tau mawhitanga manasi moko o le tau le lua po le tolu. E whare ke alo fo I lau ngā rueka. Ia. Ia, whaamaloa tu ia tu umalawa le pa ia maulungo le atunu o e olo ngā rurue. Ngā rurue le sabi, ngā rurue le ele, ngā rurue le ele ngangauina o le vao. Ia ma le wha e ina o le tai. O ofisa, o whale mai, o McDonald. O ia e ngalo o le KFC. Le kawhasi ia le nā. La tātou wos te mai malo longa pupu lava lea. To sa ili atu se aveno mo le sui o le tātou whale tavale le Henderson Cars. Le nei asa whareile ina ua afa tonu leitu la elima. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Le tui Samoa Bakery and Island Food. Te tala mai le aso lua anga i le aso sa. Mai le ono I le tai au, anga I le ono I le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mawhitanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o, Great North Road I Avondale. Le tui Samoa Bakery and Island Food.
O esi la fia e iwa te si male tolu wha miliona ta la le se leni ale UTOS ua toi whaasafua atu i ona sui whai unite i le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe ta ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M ta la, male my cash e ala i le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa Faiva, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha aputu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Radio Samoa, tasi mai vatolu. Radio Samoa. Tasi limai tu. Amo. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo e tā alofa lava. O mai ta wina pēa vai vainga o tātu tangata i le tūlanga lea o le fia pupu. Fiungo fie. Po le moa ngana wha atala sua. Le e wha pēa o le oso a popa. Na wha soa mai se tasi li ia tea wha pēa mai. O lau kama lea mā te tua o i e whai mai lava ia. Ua tali mai lea tua i ana talo sanga. Se o gire lope mo i lau kama pele ai. A o nene lava o te fiu e whai atu talo sanga. Ai le ai se tali mai. O le mea e se le tua lea o te talo iai. Sa ofisiri po o aine i to e ngā tangata la te o te tua oi. Ai whai mai se o tangata ngā lulue. E whai ngā lue ngā lei uma to e le se hasa e vai se sit whalenga e ngā lulue tangata. Na uwhai atu le iai. E te ilua le se ngore Samoa le nā mo le Samoa lea. O Samoa nā. O Samoa e le fiungo fie. E le o ni popa. Ai o papa. Papa maa. Whetala Yesu. Ia ta talo so o e ta tauai ai aua le whaavai vai. Ia po le fiungo fie. E wangalea Lukas fumalvalu. Olo tusi ai le whata otoriti na wotila na tane. Sa i le tasi ai se whamasino wale matau i le tua. E lea wa fo i tangata. Sa i le ai fo i lea le whafine ua otila na tane. Walu atu i le whamasino mwhape atu. Ia e whamasino atu i le ua iaia o mea. O na yaso na le i mawhaia ia. Ai muli ane, o whape i whailona loto. E ui lava ina o le matau i le tua, ma o le ava i tangata. Ai ona o le whaaso e sa mai o le whawhine nei, mua otila na tane. O le a whaatau nu ulana manao. Ma le whaaso e sa mai i le sauso. Ioe, le ai se fiungo fio le whawhine le nei. Ua fiu le whamasino e alo ai le mawhai o na sola ese. Mai le whawhine lea. O le anganga tonu lava lea e te tau o na maua e tātou i so o se mea o le o langa nei. Aua nei fiu ngofie. Tuli ese popa. Ai tuu i ele papa. Rock, solid rock. Ie su o le papa malosi. E te nofo mawai, e te maluai, i tua atu o le papa malosi le nā lua te whaafesangai. E te le tauvilia se pue puna mai ai le vai o le manuia. Ai e te tala noa i ai. O na puna mai ai leo le vai e te olai oe malou ainga. Ia awa ne i fiu. Awa ne e fiu e tala noa i le tua. I aso uma, i po uma, i so se taimi o lo wolanga. O le tua e a fua mai ai le mea lofa le ona sai. O le loto mau, o le ola ta wivu. Male le fiu ngofie. O le tangata fiu ngofie, e le o se tangata whaatu o tuaina i so o se ngaluenga na te whaia.
o lou le fiungofie e whaatau no winai me umalo e fia mana o iai. A mata nei se lui fou ma tū mawai se ilonga o tino mai ma tau no o ilona whaai unga. Ia avea Yesu ma papa e te maluai ma e malosi ai. Manatua e le lei mo oe. O le ese tatupu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengata o na o le malanga al maliu ma le oti e mawhaifoi o na latu awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo lanolangi pala auno le ese tatupu funeral directors i le lua no lua tolu fitu lua no lua tolu fitu pea fiu ane ele se fulu ma le malu Norman Spencer Drive Manuko City 24 hours a day, 7 days a week, Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Doi whaatalo whatu le whaafonga tāpua i me se fo o le sila mai moa. I au nā utou si sila atu tua. Ua nganga i fo le la. Ia. Whaasolo atu le no whanga i ta oto. Ia i le tūlangi i Sifo, West Auckland. Ia po le tūlangi le ei wai Takrim ba whaasolo atu i Henderson ma i la tū ina. Ia amu i autou e ngoto atu i eile la. Ai. E wha e pei vole lea e wha sesenga mata i le teimi e mana vai ngā ruenga ia tālo sia ina ia mata hala fo i tātou i runga o le awala tele whai a CPC o le luatu ma le sau e mua ili sa vali i le tangata ai au autou sila mai ia o le whailo of piniki ma le of piniki le nei i Samoa atoa e o lava i tangata whainga luenga le malo o sui whai pule o sfono o le mauta ma le pale mene o Samoa ma o tātou teitai. Ua matua i pi niki atoa. Io. Au tutilo tu nei i ata i le tele o i la tolo. Ma ia tātou wata. Ua whaalo alo i le aso whaapitoa. Ma le vai aso whaapitoa. O le whamna tuina o le soifua o i la tō ua whai ilangi. Ona o le ngasa o le pala a ati. O le upusa o le nae avile mele o le kanesa. Awa i le biological, scientific research, medical research. O le mele o le pala ati. O le manatua fo i tonu o le toto o le tangata. O le red blood cells, ma le white blood cells. O le white blood cells. O selo o lea papai. They are the defense or the military team. Lato te whaatama ia. So o se vailusi ia po o se siama po o se whaama i lava e ulufia i le tino le tangata. Tawala tu i meo a ano ia whapefo ia la toto. Leo ngala, a le whanawelawe. Wa toe li liu mai le ami le o le white blood cells. Ele o so whai le red blood cells. Lea lato te whaatupuina le toto. E maa fua mai. E leilo o whene ua pe o le anga ia ulu ole o selo nei ia mawhape nā loa na whitau wai whaasanga mai loa o le ala la le nā o le tau o le fwoi ngase le cancer ia tau e le matou ta mamatua ia so alo al mo le tau la sea Samoa me mo le kesa a le pala ati le nā tile tina matamai tai ua mali liwai ona o le whaatamala, lātou te leiloa a unga. Ia au a matana wha mai mai, ia ma le maua le malosi. Ia, the fatigue, the tiredness, the energy, deteriorates. I te tonu o le tino. Ia ona whapenala ia lea. Ia mamau o tua i lava. E le ngata la i le kanesa o le susu, po le breast cancer, cervical cancer. Ia pa o le pala ati ma le kanesa o le wha au tangata. Ia tulau wha whonga mai le atunu. Ia wha mai voi lingi upo wha ia le kakonganga. O le atunu le nei. O le matua oa masua. Ia le lolo i lana ngangana. Ma upo e wha o ngā i lea taimi ma lea taimi. Ina ia mala mai ia tangata. Ia au le tu pāwani. Ia o le ngasa le nai ta o le pala ati. O le ngase la lovasa. Breast cancer, cervical cancer, and prostate cancer.
na ia fia ile to tele o tatu ngata ia le la o mo fo me le vai fo na auto si le foi vai na la ingo savia le atoa o le tatu vai o le ola na esa masama ia ma le tatu vai avoka le vai avoka le da so ni tele e ngase o le kanesa so kanesa la vai o lava i ali le tu pa o tani ia ma ngase ma ila ro vasa le na va to le fa fonga mai le tunu Wele matongo fio upu o Samoa. A wai fai a kuro fo sisi kala fe me woi vai upu o re ri ide. Ia le na, ta abu le na. Mai, e leo se mea fo i tātou te whaasua tūlia ai. Le upu le na o le whaasua tūlia. Le ta une o tātou o le matamuri. Ia wai se kukungi maka le muri. O se kungi i o ngā maka i longa kulai. Le ai, le na, upu na e tā ua tele, i le whaafonga le atunu o mwhauna whao ngā le lei, i lea taimi, ba lea taimi i le whao ngā ina o le tātou ngangana. Ia, ma mara malama le le iai. Ia, o le nā rāwo si le fia fo i le atunu ui mea o lo iei tātou vaina, pe o le numerous fulma le tolu, Lappington Road, ai masa o tau le tu pau ori. Aua tau te nofua i ai le tūlanga le nā. Ia aua le whawena mawai oi. Ia ai masa lava la aua amatan ai lo o le aunga mua lava o le ngase le nā. E le o se fo mai. A o una matua topa i le mta upula na o le biology i le telo tau sanga o mawai o. Ia malesi mea, o rauta mamatua, o se tau la sea Samoa a malama lau i loa fo i le atunu, i le whale vai maunga. E le ai ase ngase le fofo i le mātou toina. Ia soalo. Ia le whatua mali o tu nei. O se lau ma le ono tau sanga le matua. A o nei lana diagnose, e matua i ofo. I le iloi longa le toina o mea nei o ngase wha Samoa. O ma isu o ma mea uma whapena. Ia o tau se sila la i le vaile o over le ono sful tau sanga o whai le vaile le vai o le ola lea sama tau te masanang o le isa o whangu o i asi au mai fo i tai hau ia tau whangu. Ia ngata nā sful tolu Lappington Road i Otara mo le vai avoka le nā mo o le tātou vai o le ola. Se ea nei o i le lua sfulma le lua Templeton Place i Glendon Manrewa. Olo iai ia le tua fine ia nive malia ia tuala mapeka le fionga ia tuala taupa utino i nā i Otara. Ia a ngā iai. Toi fai mai lala utala i le stato fale loa olo iai nā i le Tasi Market o ngā tonunga le mu o le taulanga whaatau i mangeli. Tala fu tai au. Ia tawalunga o i le tātou market, i le Grand Market, o lo o iai le numero Tasi Triangle Road, i Aukilani i Sifo, i Masi. Tā ua le nā. Toi fo i mai la utala i le Pink October, o le tā ua le nā. Le lau fai fo i malo ofu lanu piniki. E mana tua i le soifu o tinam te mai tai ua whano. Ia ono o le ngase whangatale nei mo la tau breast cancer, cervical cancer, ia fo lava le tupa o le i le prostate cancer. Tā ua le nā, ma whaalolongi ai, ia lo lātou soifua, a o le teimile nei, o la ua whangasolo por karame a le ofisa, ia pole matanga luanga fo le soifua maloloina. Ina ia whai i le mere ta o le early and fast diagnose. E whalongo tulo i se meu tau whale tonu i atu. Oe, a mese o tau tinama, tamai tai. E longo fia o le tamai patu fo i le susu o le tina. Tu lou whaafonga le tunu. Wawe leo kankanga o i le o susu. Wawe ele kai o so i se mea whapela. Ele kariti iera wa mio le hanga le wawai. A le tā ua le nā. E whai fo i lava ia fautuanga fo mai. I tina mata mai tai. E tango oi ai whalongo tu oi se lampa po sina patu po sina mea fo le whaatitinga
tau lona vai lau family doctor. Ia, ma fai ia le test, blood test, ma mea whapena. Whapea, vai, whamai ko, velis ko inga mai. O le poko i o kakare o sa vea i ngase o ki ngā, maka mai ka ia. E ara whawhea. Tā ua le nā, o le Pink October, ia, o le Pink whaasolo atoa, ai ala vai aso ni, o le kei muri hafo le, e whai meile of pini ki ni vai aso, vai aso, sui kako ki whinga ma kako skaili. Yeah, our heart goes out to the families of the victims of breast cancer and cervical cancer, not only in New Zealand, but also particularly, especially this week and this month in Samoa. Ia whaata waina, le whaale tonu le nei ngase, mo o tau tinam tu mai tai. Ia olo whaanga nā, ina ia awana I whaso tulia, ia eva vealu eva ai ia lau fo mai, mawhai le test, blood test, ia mamuri tai I whatonunga, o a lava ia tongfitinga, treatments, me umawhapena e tau na whatino. O le tala le nā I le Pink October, ai o le tala maali e leo te whatuaine, talo whai. I le soifuanga lue ma le soifua tautua, ma le au o nanga fo I le whatalenga a whonga mua o le vai maunga. Ia, po le whatalenga fo ia se umanu Francis Yoni, o leo whakwa au ke ingi I le whai mai o le sunga lauri, mai so le, talo whai. O le so, pe umai a ko I le fiku se fulu o se umanu. O le varus fulu fa mo mole. O le varus fulu. Sia wali iage ngofo fai o kala ala wali e ka ngofi fe o kala pa o le sa ia lela. E mana tua I le neifo iaso. Ia leanga le leio le atua I le soifuanga lue o le neifo iuso. Talenga fonga mua o le vai maunga o le talenga ia se manu Francis Ioane. Ia ma le whamna tuina o lona aso soifua. Whatever. Whether it is 21, 31, 37, 67, 70 or 8. Ia le mea haringa kau ki. But thank you, brother Seumanu Fongamua, for your talent and for your service to our people, and also your service to Radio Samoa. E le tusi, e le mauna I tono le tusi le tusi pa ia mamona, le tusi mamona. When you are in the service of your fellow man, you are also in the service of God. A whai tau te iai le ngā ruenga tangata, o tau iai foi I le au o nanga, mana ngā ruenga le tua. A manuia li le tua I lau te lenga whonga mua le vai maunga, ia malau ainga o walo, o lau si o manga, ia malau malosi, ia mo le malosi mo foi so fina ngalo o wasa moa, ia maleanga ia tu foi I le whai ungo nivaias, ta alusia, ia se mea lofa ta walatina, male whanau. Ia, whapena foi no mai umar whanau, po whialawa I le whanau, e o mai asisi mai le latu tama. Ma whawhetai ia tāleni le latu tama. Wo, la whangapa ia o kalawa ke urua misa ingangi. La whamari altina, si o kala ulanga wa masangi e isa veal mali atau e. Ia mātou talai whai. Ere I loe mo I risking. Yeah, happy birthday, my brother, Fonga Mua. Thank you, and for being a brother and also a great friend, and allowing us, to have the license to ridicule you at any time we want. Langa le sengenga, lenga ku ia pe kelo marauri fai fai ai ku mai. E ta o le sene le o tangata fai me mali. Pese le sene whaatanga e na lato whaaleanga ina is tangata. Ai le lo. O tala e fai e maua i le fia fia. La ta ususta pese li e whamunui ai I o le asfana. O le uso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Seumanu. Happy birthday to you. Yamanuielo waso fanau. Yamanuielo waso fanau.
Ia manuia loa so whanau. Ia wha manuia lea tua. Hey, hey! Ho! Hip, hip! Hooray! Yeah, wha manuia lea tua. And God bless you, my brother. Prolong your days on the earth. Ia umileola ma le soifua. Ia wha pia fo le wha o ngā ina. O a wanoa le lei. Awa, lau tala se umanu ia te oimale. O ile ato umalo wha mna tuina o lato wa soifua i le so. E maua tupe. Maua me oma e whaatino ai. A o le taimi ma le awanoa. E whaatino i lau. It will never come this way again. Ioe, ta ua le nā. O le whaangaina o awanoa le lei. Alofa tele mo oi leuso. Ia maua lau soifua. Ma i lato umalo whamna tuina o lato wa soifua. I le Gagaifo Faiva o Samoa. La tau e tale pese whamanuia ai. I le atu nuu atoa mo lato Faiva. Ai maise o e o lo whamna tuina o lato waso soifua i le so. Foi mai pe amai ale pese lea whapitoa. Mo se manu ia whapefo i le tō tele o le atu nuu. O lo whamna tuina soifua. Mai lato o le ailungo le awala tāwale. Io e pole ala tele. Ia alai whamna tu lato wa soifua. Alai o ngoa e la kokele o iloa. Pole ase mea o le a whaiele roma tua nā ne mō ia. A ea. Foi mai. Ia mai el pese lea.
O le pesele na e wha madui atua ia te utou malava ia whatasi e fo i malauso ia fofonga mua o le vai maunga se manu Francis Ioane. O te lafo la alo fa mai ia le fionga ia le au mai inai Mount Rushmore i lau sunga fonga mua ia masiona ainga fo i le nei a wauli. O le ua toi 5 minute o na tale o le itu la e ono. I le vai aso ia male tau walunga foi o le Gagaifo maunga. Ia e tau au whai ei mai le aso nga fua se i o mai i le aso na nafi. Ia lea na utou whafonga foi i le tau ua telo ma tau po sa fsilingi ai le fionga. Ia lilo mai ava mai na vai. Ia o le sui le na o le Radio Samoa i a pia. Na tau ai la ia le aso na nafi. E se taimi e tala no ai ma wha ailo foi i le fonga atia. Le fina ngalo o le sa avea malo ia sidi i le vai taimi o tu le pa ma le HRPP le la tu te inga. Lea na matua i musu. Tua i musu lava e whaia se wha atonunga na tu i nātu e le fionga le tumaita i palemia ina ua uma na fausia le malo ua to i lalo ma pa u le whainga malo ne pukanes oia atu le epo. Ioi, le nana. Ua toa uma whatonunga watu i le fionga le tumaita i palemia. E tu la i mai. E le mawhai ona au na i atu le epa malana whainga malo ua totolo ma ua pa u. A e toi au na mai i le fionga le tumaita i palemia malana whainga malo fo. Mea ia sa matua whainga tā ai o na tau whaa sa o mea sa tutupu le nā vai taimi. Mea i o winga ia whapea, le tai pia o fōringa o winga Donald Trump, ia Donald Trump laifai o i Amerika. Ia o le mata upule na le insurrections i le aso ono, o le masina o Januari. Ina ua matua i whaia ina Trump, i le parota o le luas fulu 2020. Tusa le lei male mele na whai ina i tulepa. Tua i solo te a ambi ele te maloa. Ua musu e alu ese ma le tofi Palestine. Ua utau si sila lai le tele langa o Amerika. Le ele to toa tangata. Ma le tali to nunga ma le whaatua tuanga. I le whaavae o Amerika. The United States Constitution. Ioi. Ele to toa tangata. Musul te malo alu ese le anga e tele ana mea ia na whai tonu i. Tolus ful ma le wha, morianga, wha maunia uma morianga, tolus ful ma le wha. Ia whatasi e ma le morianga, o le sexual assault, tu lau wha fonga le atenu. Wha maunia fo i ma le nāmea. Whainga o winga mātanga i tinam te maita. A lefa mai, oh, I'm the protector of all the female and women and girls in the United States. I am. Sauli unga. Whai mai tala tangata. Ele o se protector. A o le predator. Ia o mea na o le au mai. O no lo tilo whai mala research mala vava ai. To ai mei o whai. Wha solo te e Donald Trump ia le to tele o tangata na lango ia tia. Ina ua whaia ina le palota. O luas fulu le ta ua January the 6th insurrection. Whaatonu e oe mtuata lepe I lalo ma whaaleanga Capitol Hill ole whale whono ma le mauta pai. Lalman whae e tulepa. Local whale whono, loka kuaima le whale wilo le whale whono vātu whafonga le tanu. Whaasava vali ma whaatasina tina ele awala. Mumusu e o mai I le whaatautonga sa whaia. Dena whai lalo le whale ie. Ala aleve, le mata upu na layona talieina e whaamasino no mai whafu. It was a principle of necessity. O le mea na e whai ina ia nofo file mua I le atinu. Ma o te tau na whai, ua lava le whai numero a whai pule. E whaatu wai se whai ngā malo fau. A toi ta tai nei tātou I tua. I le talanoanga a le fionga ia tuala. Te vanga, Iosefo Bonifacio lea ua
lea ua sui pale mil nei. Ile matua I toha lea fo I tamari. Na whai e ia tu lepa. E mana ia lo whase e tuang alu ma e malo lo no saula ia le e tonwal o le pātine. Ia e mtua musu o le tamalo o nau tō whafonga fwoi sa o whataloina i le fionga atuala. Tasia le talitonunga e atangia mai I e le fialwese. E le fialwese. Lea la na whaiwhai nei a tātou forensic audit maisi a tātou forensic investigation. I lo utali to nunga lea mau tu mai mori mau whatua tuaina. Whatever na tauna loka. A o le whaarawe lawe. O te tali tonu le tāu fiofi ma mau o le fionga te mai tai paramia. Lea fia me. Dr. Naomi Mataafa. O te loa, o le fionga te mai tai paramia, malona alofa, malona na papale lea, alai na le feise I unga le toina le. Ma o lewa fo le la mawhatanga e le fo. O le fo la mawhatanga, pe ala mawhakanga fo le a o sui fua le mātou tama. Lau mai tau mawha. Ia a wa mumu mai malango. Ia ala ngā wha o ngā le spray fo le whangalango. Hamai kala koe, aua, e o ngā kere lango. Yo. Ave manku o lewa kako mawhakanga malango. E wa pēnara mawhakanga tōru. E alo whautele e ile pani. Lo whautele e ile pare mia. Wa lewa na la ngā lue whatasi. Ma o tel tono fo e mar malama le e fia me I winga le to ina ma mea le to ina sa fai. Nala fo le nana la yona tu la I maru ese mai. Wa se ese tu la epa ma le whaavae o whai ngā mano le lei. Transparency. Honesty. You know, good governance. Whai ngā tu la whono le lei. O le mea nā lena tupu mwawa ai ai. Ia ma ua oilo le mea le nao e ta o le name calling le whai fo Donald Trump. Yo. Wala au Donald Trump I le Vice President le wala te tau wānei. Kamala Harris, Vice President Kamala Harris. Wha me o Kamala, po ku mala e po. Wai upu e wha ngā le tuina. E tau wha lili fo lele ina ia tau wha leanga. Ina ia ave ese mai ei ma fo whaunga o tangata. From the real hardcore issues. And issues la wha penei. Ta upu nei wha penei. Wha penei le tātou talanoa about the kitchen table, the pantry, and the cost of living and grocery. Tātou talanoa I le high cost of living. A whewhea o na tuu ia meo me ai I lunga le lau whaatumu I foi ma le pantry na le saimini. Whawhewhea o na pau le tau o le eletise, le tau o le pensini. O me umane, e tala noa iai Kamala Harris. Ia ma le tūlanga ma tautia lea o lo iai nei le tūla whono pe o na whaia le tamalo. E whaasa atoa ai le mata upu leo le abortion. Ai whamai a Kamala Harris. O e tau a vese pepe. E te langona ina le ti ngā. Ma le matui tui. O le avatu le whale mai. Wa oma na whaile diagnose ma le exam po le susuenga. E mai. E mai le pepe. E a whaina ai le soifua malolo ina le tina. A le oti le tina e oti le pepe. The abortion. A le whai mai e le tala Donald Trump. Ia. O tu la whono I e whai nei. E tau awele mai tanga se o le fast food. Ia vaias. O fast food. Ia vaias. Ia po le iwa masina. A whana mwere pepe. Ia na whaato a whaile I o le whai unga. Fo lea pe oti le pepe pe leai. Tari tangata, lea na whaaringoa o moderators po I lato fo ia na tu fasili ina
Donald Trump, ia whapea ia Vice President Kamala Harris. E le ai se tete, Mr. Trump, e le ai se tete i Amerika atoa o iai se tula fono ma se wha mau ninga. Whapea, ua tau ave se mai tangos tina, se i o le fast food, vai aso po reiva masina. Ona whanau mai leo le pepe o le ola whato a whai ele whai unga pe oti pe ola le pepe. Oka, to the extremes. Ia se sila la i le whaatustusanga Donald Trump o winga o tangata la o iei nei le taunga tau le soifuanga ma mionga e whaia immigrants from all over the world le ai mani wha mauninga o me wha pena o iai. O aina whaatanga ina le pora leo. Donald Trump. La le mele o tūlai mai nei. Wha mai le tala Kamala Harris. Let the women decide for their bodies. O tino o tina amata mai tai. E te tau na pule lātou, i le lātou wai ia te tau. Their human rights to protect themselves, or whether to abort a baby that has been diagnosed and examined and investigated that is deformed. Upule na. Deformed. E mai. E le ato tō le manos, e le pepe la le, au ngā o le tau ave ai, i le whase fulu vai aso. O le iwa masino o le maitanga o le tina. Male i loa ma le mautinoa. Whainga tā, i le tau maweina o le nei ngase. O le maito o tina mta maitai. Tulou, a leo o mana i loa. E le ola le pepe. E ma i le pepe pe a whanau mai. A le o le ola le pepe, o le ola le tina. Le ala ua fuli atoa, tina mata maitai. O le atunu atoa. La tau te lango ina. Ne fina unga le nā. Mo le soifua malolo ina o tau tina mata maitai e maua i maitanga. Ia le nā, le updates atu le nā i ate oe. Ia more American and the United States politics. Atu e foi malala tala i le Lawyer City lea. Lea sa i vai te mi o tu lepa. The Attorney General, former Attorney General Savalinoa Mareva Beetham, is now appealing the court decision to pay Prime Minister Fiame Dr. Naomi Mataafa $5,000. Dismiss sa tuli i lalo le tulafono. Fa tonu ai malesa ave mo Lawyer City. I le vai taimi o tule epa. Ona o leu si staipe a tule epa o leu toe pare mia. Aru e ave le lima Afrika la kongi i lau. Lau me sia ngang fai ma lau sule na mai nei. O leu o ti Smith. Leu o ti Smith. Por kiss me. Kiss Miss. Dismiss lau case. Because she was rightfully fired and dismissed. The matter will be heard next Monday. Ole fonga ina mata upula na ilona ulua I suenga. I le vai aso fau I le asunga fua. Asina tala maneia. La tatou wo e tatou telefou I vai whanua. Ia manisi o tatou whaasilanga. Whalawe tele, ia whapefo I tatou whaasilanga whapisinisi. Ai le tatou tele io e watu le whamaloma le whaftai. E a inga, ia matangata tai tōtasi, ma alatou lava foi pisinisi, ma tinae, o loo tautua I naile atunu. Ia amata mai oi, I oi le tulangi le I sifu, o lo o iai I le tui sa mau catering, o lo o iai fo I le ulutoa and sons, o isi Samoa na I na. Tātou se e mai Central Auckland, tala I tonga malona whaletua I na ele numera tolu Hayar,
ia o le fionga le lori ia pa tu mle fi mle na tu foi tau mo fainga o le fale inga le na Taste of Samoa tala i tonga mle fale tua ia mle no falo numera tolu Heia Road but pe tolu pe lua pe etasia le fale inga ia na ia a pena fo i ona tātou wafe mai i Central Auckland lava i Orehanga o lo iai ia le tamai tai o Tracy ia whapea fo i le wha atau tainga le whale ingal na ina e tumua i ave pasi masai wha le i le mea le urupua ai le Carlos Fururua ma le kā o le ongo le kai hau awai e vela mai le urupua ai ngā whaka ka le fiku kai hau so le kawhiwhi yeah, the Yasmin Restaurant and Takeaway. Mai nai Onehanga, whafsanga i fo i male. Le library na Auckland City Library in Onehanga. Tātou se mai la i le Doris Market, le fionga, ia tui le epa masiana whanau, ia Dora ma i la tau o lo ngā lulu e ai nā. Ia, whasusolo mai lava fo i le Sunbelt, Malisi la, o le Ulutoa and Sons, whafsanga, ele ngata i Avondale, ia whapena fo i lesi la tau la, i Otahuhu, io e whafsanga i tonu amale kolisi o Otahuhu. Tātou se ea tu i Manurua, tātou talo whātu fo i le whaletua Evelina, and Polynesian food, Malaysia la tau la i Otara, pe ona iai ia le whanau. Evelina's Polynesian food for i nā. Tātou se atu nale o le Parker's Catering, a talo whātu, alo fo i le ngā lua i ate utou. Ia, o i lesi tātou whaloloa. E tele lava tātou whaloloa, ma tātou watinai. O le tūlangi i sifolo iai i le tina i a soo. O le whala inga le nā, mai Samoa. Ia, talo whātu i nā tonu lava i Kelston, whasanga i le lei ale tina i a soo, malona whala inga. Ia, whapea fo i ma le gate a le Kelston Girls. Kelston Girls, ia. Iu toi mawhofo watu isi a tātou o pisi nisi fo i lea o tau mawha. Ia, whapea nā fo i pisi nisi o lea o whale sui. Ma le tele o mea tau lima a le atunu. Tātou se atu i mangele o lo iai i nā lesi la. O le Pacific Easy Money Transfer. Le fionga ia pestan ta ma le langi whaimalo Alan Stowers ia ma le au whainga luenga lātou la le nā i Onehanga le tumaita i o tupu ia ma le au whainga luenga atoa. Se e atu o Otara lo iai le uso i a tasi i lesi la le nā le Pacific Easy Money Transfer. Ia ma le moana rentals ai so kwa vani pe anu Samoa. Ia le nā, e wha malo le nā i ato. E tātou telefou i vai whanua i le ngana Peretania. In this update, it's uncertain when evacuated residents will be able to return to their Dunedin homes. Dozens of homes are still evacuated due to rising floodwaters across the city. A state of emergency is in place for Clutha and Dunedin, and a red rain warning remains across North Otago, Dunedin and coastal Clutha until 11 tonight. NZTA is warning a number of key Otago highways will remain closed overnight and through into tomorrow morning, including State Highway 1, north and south of the city. Otago Emergency Management Group Controller Matt Alley says it will be a while before they know the full extent of this event. We really do need the rain to stop. We need the ability to really get in and assess the damage once things dry up. More than 100 properties are without power in the Clutha district. PowerNet says its team's unable to reach customers because of road closures or unsafe conditions, but they're closely monitoring the situation. And Clutha District Council's asking residents to only flush toilets if necessary and avoid using washing machines due to wastewater systems operating at maximum capacity.
Google is threatening to blow up its New Zealand news agreements. The search engine says it will remove any ability to find New Zealand news on its platform if the Fair Digital News Bargaining Bill passes later this year. Its New Zealand operation, that is Google's New Zealand operation, made almost $1 billion in the last financial year. An Ireland-based budget airline is phasing out all paper tickets. Ryanair is moving to a fully online boarding pass system. Its CEO, Michael O'Leary, says passengers will need to check in online or on the app before arriving at the airport. Aviation commentator Irene King says it's the future of flying. I think there will be a bit of nervousness, but do it the first time, do it the second time, and you'll be sweet, good to go. That's news. In sport, the Crusaders aren't signing a 63-test Wallaby star as a replacement for departed All Blacks first five Richie Mo'unga. James O'Connor's come on board as their third choice number 10 for next year's Super Rugby Pacific season. Crusaders assistant coach James Marshall says O'Connor's experience will bolster their playmaking stocks. We've obviously got some very exciting young 10s in the system already, so this is just someone else to sort of help them grow and do a job when we need them to. Northland host a desperate Otago NPC rugby side tonight in their final round-robin game in Whangarei. Otago must win to make the top 8 playoffs. They're currently 10th, but level with 8th-placed Counties Manukau. And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Whauta o le whanau o le tofi mai le li salamo sa lausu fitu whau batonu. E leo toi umi ai o le aso whabeto le whanau le lotu ta maiti o le neito sanga. Whai mama dad, e pu e mai se video lau tau loto po lau pese. Ona lafo mai le website radiosamoa.co.nz. Olo ye le link e lafo mai lau video. Ia awani over male tolu minute. O le video e telean reactions lungo le Facebook o le Radio Samoa. O le ama wale whailonga. O te tala tau wanga le taimire nei. Whangata video se las tofis fulu o ke topa i le iwa le tai au. Whailonga i le afro se fulu lua i la waudi o le aso lavaranga. Whabore e na o videos at a mighty taito tasi. Manuia tele loto mighty, mai le pulenga male au whaingaluenga ale Radio Samoa. Le tui sa mau bakery and island food. Te tala mai le aso lua anga i le aso sa. Mai le ono i le tai au, anga i le ono i le afiafi. Maua panivine, banana bread, papa falawa, pai fala, ma pai pengu. Tasi lava le fale o loe maua umai tau mawhitanga le aso. Susu mai loa le tasi valu o Great North Road i Avondale. Le tui sa mau bakery and island food. O le R-Dash Travel, o le company numera tasi le taungo fio pasese mo fe malanga inga i Samoa whapea le malanga bai i Samoa i New Zealand ei. A whea de loa i le ofisa o le R-Dash Travel, tasi valu lima Great South Road i Marurua. Pe vili mai i le telefoni tolu i valua o wha o o. Tolu i valua o wha o o mo le R-Dash Travel. Radio Samoa. Taslima i vatolu. Ama. Te whatalo whatu ia ma whawhenua e tu fo i mau wholofa i a te oe. Ia, i nai tu la, pole i tu la muri fo i o le tātou, pole kalambele nei, o le Gagaifo o Faiva o le tunu. O le ute wawa i atu, ia lele o lewa, o vai, o Faiva la wali ia le o, lele o whakau mai i kau i ai e whai mai i Avondale. A talo whatu lau sunga sua, ia po lau fionga fo i vanga nā, ne mia vanga nā. Ia ma le mamalu fo o lau tō tā whaonga ma le vanga nei fiafi whabalo i tiute ma Faiva alu filima o i lava o tātou uso masani o lo o tō eva i nā i Riversdale Park i Avondale le tūlangi i Sivo whatalo whatu. Le au whainga aluenga le Solo Plastics pe ona iai ia le tō whai a lata i moenga ia whapea fo ia le sunga le papali tele ngā tolo ai ia po le fionga fo i le tofilau. Ia po le fiong fo le tole fua ia ma auto uma o tato uso Samoa o lo ngā lulua ina ia maso o se fale whai ngā luenga lava wale o mo le tala so le kawhewhe talu nei ono toi oso mai le pole kalame lea o le pole kalame whaulu nei ngā ngai fo Faiva ia e o atua ia e o le teimile na wa mata on koloki cards mau ma o la atua ia ma le tio le teimile na se i tau le leile fale ta uwa le na o lo fia mai atu ngā ruenga i se me o ti ngā ilo ma fufau ia wa e le fia ia e te sau o te wha fia ia te oe ma wha ata ia te oe
ma whaala o mata I lungo lea le tele se e o lava I le whale se vai po lea me le la whai ai ta oto ia pa ia I sa ma whai ngā o le whaasilanga le nei ma le umusanga ole e whakasa ia o le hall ia manisi paenga o le nātou ngā luenga I nai manurewa lea ua mai o le ngā luenga ia mai whamai o upu ia matala na tu wai le langa a o sufi se malos pe ola pe oti lea fulilingi o le kale si le whatinui na o le nātou hall lea ua mai o le mātou ngā luenga o le hall ma le toe whaafowina o le malu malu tāpuai o le sunga le whawhianginga ia Reverend Elder Talia Tapaleau ia whapea fo le lātou whailau tusi ia levea ngau ngau time e la le lātou whaamui moe bala awa tuai I le awa tele ma le whaaloalo e tatau wai a fio mai ma su mai ia ma se I tātou mori mawina whaatas lea whaamui moe I le umusaina o le tātou ngā ruenga ia ma tatala alo ia le ngā ruenga I le asfareile o le asosfur ma le valu le nā o ke topa lua afe lua sfur ma le wha mawana I lau kalena le lope kau ke whikau ia inga no whanga I whai ai o le numera 5 sfur ma le tasi Jellicoe Road I Manurewa 5 sfur ma le tasi Jellicoe Road Manurewa por kalame le nei o le aso mo le wha mo le nā o le umusanga o le Malta ma le hall Manurewa e whakasa o le tau le tu la iwa I le taiao o le tātou sauni ngā lotu ma le lotu whawhitai afa le tu la e se fulu talalo ia le tātou hall mo mai moanga tā le tu la e se fulu ma le tasi le alafo ai pu a inga tolo whaasino tonu mo iei mata whale le lotu tā le tu la e lua tātou walu o le tamawhutanga ia ma le tali ngā sua afa le tu la e wha o le whaalau I loina lea o le ao mawhola ia ma le tu la e 5 whainga masangi o whaalua longa tusa masu whapea tātou lulu 5 ia ma whaato whanoa o le telefoni le nei so ta iai I le whailau tusi ia ma le whonga foi o le kalesia le tofa ia la vea ngau time I le o lua tasi o valulua valu tasi 5 fitufa o lua tasi o valulua valu tasi 5 fitufa ia umatu esi na vaenga la tatu wo na ia tatu fasi silanga pu ia fo I mai fa wau le tātou fa soa ia ma le fa talofa fo ia to pe fa fa to ki mai le leitio le teimi ole Gagaifo Faiva ole atu MEOK with 30 ground let's go yes you can you call me a girl yes I can we can roll down the street if you want to lady cause you're my baby yeah oh follow what's out sa umo fo fatali male oh no sai oh mao ele umalo saluati ilo fia falo sa ubu mai ya we hani ba imau ba futsanga ba fana be anale ile fili ole le yolanga o ulangona wa mawaluma ia sunga lo fa walunga o ema ui aso uma o fratu uata e uavai vai le fia vai le fia baya tu ia ohani se upumalu e faile amao pusulu ni moa moalulu iuliupulu weta musu
masalo wa emusu yata ita watamu o ukufa besi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi ya malolo I lo ainga O te fia faya tu masongi yo fofonga Tinga ona leta uetu mampele lo fa Aoe uasui ilamba ai Sina upuseta si o te fiai Always crying time again You're gonna leave me I can see that far away look in your eyes I can tell by the way you hold me darling That it won't be long before it's crying time Oye we wali wane leva yo sina Pele e apule oe ila ufili filinga Atawia ina ia manuia la uta mafaina Aile mafaina alo atunai o folinga Te masalo wa emusu yata ita Watamu o ukufa besi you still Taulemu lo ufatu ia ufainga Soy foi ya malolo I lo ainga Soy foi ya malolo I lo ainga Mommy, she a freak, I know that. Mommy puffin' weak, I know that. She wanna have a Rolex and she wanna drive a big Lexus. I suppose that I gotta buy her anything she want. But you need love too, right? So I get it done.
mana oni mea tinga pe a fai ai to e uma I lo sha nei tu fa po e vangai le fa a to fa I fai my name you love me today I find my name you love me today apa uso ulanguna ai uma wa yo se ulang pe afai ai utalinga jatali iso alofa utili tui mana use yo otaya o alufa mai ne ilusha umama o awa otalinga o le fili o lota fafao I find my name you love me today I find my name you love me today I find my name you love Mayata Ata Olau Tala Tala Faapa Olo Aya Umala Upaanga Aoma Eva Ile Fanga Ilunga Ole Matafanga Fati, papae, mai ngalu Aho, volasea, semana tu Ia te oele pele ilo une fatu Ta umaya So alofa, mo ita ai etele yalu Mata wa matiki yo uluma Itamo mai fusi atu ita E sulu mai fo ilau mama ilo une lima Ma etangi Lo alofa mo itaile fa aluaina
Ia, e toi whaatalofa ma whawhino i te fo i mau whalofa ia te oe. A whio mai le tātou por kalame. Rau ke wako me koe nuas furu e mingu ke kukoe. E ale rā, wa tuli vāwe ange me o kaimingi aso pē whai me fia. Ke whai mea foi lele whaari iro. Ia na tupu lo leo le mea rena ia te oe. E halu le aso ma le teimi. Ia ala ai, e kuai e ai ngama ma vole ma te le i o le alu le wa. Ai, ma mori atu o lo whaanga foi. Ia, mo si o tātou tina ia ana. Le wawa ia tō le nofo mai lo mai i le mauta pola ma lo tō whine a sina. Whatalo whatu ana, whamu lo manuia o le tina, mo walo malosi, mo foi lo fia, ai fia. Ia le umi foi le nao le ola. Mai ai masinga mea lau ako. Hei a pola. Pola, io le lei al sapalai mo le kamale na e le umi fo le na lo soifua ia va taro fatu ana ia misia le fo ile tatu tama ia ai va ftai le tu lo mo lo la pale mo lo sai mo lo fia i sia fa dau ia va pe fo i fa nau ala fa nau ma fa nau ala fa nau talo fatu lo fionga i le sa pola te vau alo le soifu mria ma lo fo le malanga ia me se fo le tu fine ya sina ma le fa nau ia ma le sunga ia la uli Dwayne plota iwa sorry o a fe mo ingi pepe fo ka ko a inga ni ko i leva fo ia va pe fo le fa longo mai ia ma le tapo inga fo i le fionga le fa muina le tup fia ia po le talenga fo ia to le tai David the Tour Man o le tu le fa nga po le uso ma le tau so pe a fai o se aveno te lo fe lo iai fa talo fa tu fo yo le te va ia to le vai mo mai ia le sunga ia su avanga na ia mana yo mato so ma sandi lava le sunga ia me ia po le sunga fo le fa fenga ngo o ke yo ko yo ke ia o fa le kofi ko le kofi fe au o le sunga ia me ia fa talo fa tu isako ia va pe fo yo to umolo eva mai le tatu no fuanga ma sani tia oa ia ma le uso ia Sam ia va pe fo i auto uma ina ua nganga ifo to Faiva i le nei aso ma lo le ngā lui lungo la wal tele la to umolo fa fonga mai ai ia fa talo fatu fa ma lo to fo ina ua mai ole tai ao na nganga e Faiva i le ala uso le atunu le la ua nganga ifo to Faiva ia malo fa tai le tua sa anga le lei ia ma pui fo i lo to soifua ngalue le soifua to tua le soifua au ona ia ma feta lolo i lungo au wala te tele vavave ia fa malo la ua ta vale ole au Uber Eats e isi au Uber Eats e o kui o lua fasi vai ngore pizza ua misi City o ingi pizza fa pe ngi ele ako ko pizza fasi pizza le mere e fe me mali lo fiong ngo loa o la pizza alo ka ngo ai e fasi pizza e lo fa ya le la va ku la sau tip la ngare we ai mo we ka la fa i fa ko mo ya le fa ida yo ia o la ua taxi, la ua lori, a ua pasi, a ua train, ia a courier, a o tangata o te fia whaatalofa ma whaamalo i lato ngā luenga tāua. O i lato e whaatautaia me nei o valele, o ave valele o kapeteni, a wa i lefo i te mai whaapitoa. E re ke i ngofo i e lele aku, e lele sa mōmla, e whaalango ia i lato nei, Amalo tuai I pailate uma o le tātou tunu. And every other, in terms of civil aviation and traveling by air, all the pilots and captains for Samoa and every other captain and other co-pilots, are listening, and those from New Zealand and our own Pacific Airways,
e masalo ele ko mamau e mo missing kaku kaku vale le stami ai e le meta ua ma tau tia sa u whalongolongo i le tau nei mana tua fwe o lewa na ola i Amerika lewa fo i na tau muribuli i porokiki ma upu whai o Amerika le tau nei breaking news ladies and gentlemen whafonga le mai o tau ia lalam papa o Amerika ono sai ia o tau lava papalis o aku ke kau ai maa mai leanga o lewa na o tau nofo nisi o tau e malama i upu whai o malo. E mai sel teimi ne o tātou tūla lata. O le masina fau, le aso 5 Novemba. O le whai unga le nā, ma tau walunga i le tau vanga male. Tā mo enga o lo whaia nei. The presidential election on the 5th of November. I le wā o President Donald Trump. O le menga rofa ngol ko Donald Trump. My Vice President Kamala Harris and Tim Walz. Tangata swafa J.D. Vance ole running mate na ale sungaleri i Donald Trump. To sisila la iai. O ana nei le tai au. Na tau fia mai ai el FBI. Leo, Federal Bureau Investigators, le telefoni o le iPhone a Donald Trump. Na mafua i sea, o le whātonunga wha le tūla whono. Lena au mai ai, le order lea, le court order lea, mai le tangata e tau le Special Counsel, Jack Smith. Lea la, ua tau fia ai le iPhone a Donald Trump. Mai to total le na iPhone. O umao na whaia iai ma se whai unga, whale tu la whono. E a mai ai tangata e tau experts, tangata whapitoa o lato to mai maanga waa. E matua i susue ato ai le iPhone a Donald Trump. Ona a mai leo whaamaumanga le tau nei o phone records and data. Ta whewhe, ina mata uti o mea ia, mare maua mai ai. Maua mai le teimi o ana talanoanga, maua mai ai i ana whaatonunga se maleanga sa whai. Istanga tena e whaatupu le whaaravelave. Lea nao se wha i ai i ole. Ia lea fo i le maota pae Capitol Hill i Washington. That's the le pa whaitau FBI, through the court order by Special Counsel and Prosecutor Jack Smith, has now in possession of Donald Trump's iPhone and data phone records, and now forensic investigators of information technology are going through his phone records to prove that he called and he texted some of his people to attack Capitol Hill. And it did happen, and it was an insurrection on January the 6th, 2020. Ona ua whai mai, ele I whaia ina le whainga panota le nā. Sa te tau na manu malo atu I le toi ina o Donald Trump. Leala, nana le whaia ai se whātununga, ina ua susu e lau pepa a toa lava o le data o le telefoni lea. He did not stop the attack on Capitol Hill. He did not. Lea la ua tu lai mai nei ma le whaafsiri. Ua o fiu e pese atu. Ele ngata ele minsta o leo leo, o le komisina o leo leo, o le minsta o fesota inga ma teknolosi, telefoni, ma mea uma whapena. E winga ile case lea o li mongi, ma le tama lea o tu au. La le mea o le mawhai ono uto whaia se mea whapea, se whaatununga mai le tu la whono. A subpoena and a court order. E au mai iPhone records ma data o le telefoni a le sunga e alimong. Au mai ai ma data ma wha mau maunga
o ata lasa te poe, e le tama o Sam, e le teimina tupu, e le whanawelawe. Wa levana tauna, ona maape I le whale ali, o lea mata upu. Mata tau maua loa le ami o tonu o mea ia. Ai ola popoli. Lea o whanongolongo mai I ai lo ia. Ina ia mawhai o na lātou whaia se whaatanunga, ma se tālo sanga ala le tulafono. To subpoena these. And these are warrants signed by court judges of the Supreme Court. Well, let's see, o ya Donald Trump, wale mawhai o na ia tāo fia. Le sa ave ma Palestine. And what to lo le court order? Al Federal Investigative Bureau. Au mai lau telefoni. Au ai tu sa fo I pe te nofo ma whaaleanga lau telefoni pe tiai. Lau telefoni. Ku ai lunga wha pe ave fo le kongi e se piriki ki re lunga. You will never erase the memory and also the data that has already been stored. Vela story, e story satellite. Story mena, le fefe de I tangata nei whai de mele. People are scared because I'm telling you, bring it on, and those data are still alive and well. And that's my challenge to those defense lawyers for to au leo, ta au tala doa ma, whasoa ma, o le tō whae la vea pole, a fionga ia leo, whaatau malama I Samoa. Mai o le anga I ai la o fautuanga le nana avatu. Le se tau whaaleanga, le se mea a whai wau tau mana nao. Ia mātou fsoson iatu, ai mai se le atau sa vilni. E avatu ni awala e mwhai eo na whaatino lau tau ngā luenga. I am now giving you the leads. Whether it leads you to nowhere, but at least a point to start from. Le ai ma se ese senga. Yeah. Ja, la mai I le quote na. Experts say, even if you destroy your phone, you cannot destroy recorded data that have already been saved and stored on telecom post. Me le tupu Samoa. Pe o le Vodafone. Le po o le Vodafone. Ma le po o le Digicel. My goodness. Somebody, somewhere, do something and take up our etasia lo so ta inga tu le fionga le ngato I tele severe sado malifa to put a write up or I writing a letter to the editor to look into this matter ono to lola ilia lesi stepulela step ya ile mea ile ofaya di tu inga ai o le sosa ni atu I awala. Awafo o to sila. E fiu lo leo I atu nu nei. E suas tangata o lo tua ia mamasalumia. I se soli tu la fono. Ona lato fasili lole I tangata lau tele. Anyone with information, please contact the nearest police station. Or, e oi tu stala. If you have some information, please come forward. And I'm telling you, and this is the kind of information that is needed most. Avatu nai nei motu ngā afa. Ai ilo utal tonunga. E falling on mine. O le timu e pau I le pātua o le pato. Le nā. E ta ua tele ia le nama ta upu. I'm telling you this, it will get us to the truth of Tuau's death, and it will also bring us to the issue of Limongi's innocence and guilty. Yeah, whatever. Tolo. O te Samoa e tau nuu loa. Ma ta wale fitus fulu o le a whionga le min star o ngā luenga te tele o le malo.
Samoa fo le vanua ma te whaasoa ai whapea foi. Ia le ftelenga ia mau. Minsta langolanga o le lava mata ngā luenga. Works and infrastructure. Tō whai a olo, lei a taua. A fōwhiti wa ai. Ia ma le tō wha. Wawawa ai I la wari I. Le upipi I umai ma lei a taua. O le tō wha ia mau. Si osi. Mau. Lei a taua. Si osi. Poe mai. Fetus full ta vale. Yo, o meu four-wheel drives. Le ta awane I tātou o meu hybrids. Ele mana o mia se pensini an wai. E mo ia mana o mia. Sinta mai pensini. Ai o le tele lava o taimi. O le a whawhanga pei o le maa. Fore peo ka vale mea ka alo. Fore ka maiki. E whawhanga le maa. Ia o na alu la ia lea. O le nei whainga. Ma le nei fuafuanga o whaatino. E le fionga le minsta. Ina ia whai masao Samoa. I le whai titia o mea nei o gas emission. Ia pa o le whaalu o le kasa lea o le carbon dioxide. O le kasa lea. Ia ma le telefo o le vaenga lea. Lea o whaalenga I naile o sone ma ua manifinifi ai fo le afu. O le la le ua masau ia le marosi o le susulu o ave o le la. Ia ma ua whapena o na whaingo fie ai. Ia o na liu sua vai melt. Me o maunga aisa te tele fo I nei I lunga le North Pole ma le South Pole. Na whapena leo na maa ngoto e le aliti tai. Ia ai si I e le sua vai. E le ila kung ke kelenge. Ai mangoto ai wa ko vai ku valu la lewo. E olo nga suore kai ia fe ausi ro makuva. Fe ausi ki di paki. Ia alo nga o fingi la ko me o ngiva pa fa I vole le ka fa ka fe ai. No winga la fa pe I ko fale mal fale la le ko me o ko kwa oi. E ke le ko finga ko sa vali e pe au ke a pe a o le kai me vo le suwa mai le kai. E ke a awa ku I o a ke vai mai. E o lale o ka whiwhea aku a lunga o si o ipu ma. Ka whiwhea koe maka maiki. Mangai ko I inga ngai ro makuoin. O le whalawilawe le nā. O le swing o le talo le tau. Climate change is real. Afa mea Donald Trump. That is a hoax. Climate change is nothing. It's a hoax. O le mea na whai I tangata. Ia se ka kuopele. Tai au, tātou tala noa I pea. Ia, male mta upule nā. I le whaalongolongo atu. Le temilena o iei Samoa. Whamai ua. Le uso le pese fo le. Ua ma repe. Ua ma sofa. Ta fia ola. Ia le pese le na. Le na uso mai nei. Tangata ia au iei Samoa. Whamai. Ua miti ia ele la. Le sau ave mau. E malingi loi mata. Tau lava ina o te patu. Ua toi 5 minute tale fitu o mai fori kaimi. Ka kouke o ai kauke a mi o whaaiku. Ringa ia fiafi. Ia. Whaafitai tele Samoa. Whaafitai lo tali eina o loo leo. Mo loo au lelei I totono o lo maota ma lo lao. Whapena whale sunga ia la uli Isaac Paunga. Ai ka koe whiro I whaalelei tai au. Alofa tele mo oe. Ai eise leo o sasi ma. Pa o papa e lau whaafonga o oe lava. E pule o e pe wha ngalo a upele ai. Whaafoi mai opu ale I ataua. Se o alu koe ka whaalelei. Ma wha mamango ma wha kau si kako mai ka koe whai. Ale pese lea. E lo whai mo oe. Ia male momoli ina o lau lua malu. Upo lau lua ma whanawhana. Manatu le mafutanga o ema
mana tua maita o tu mawita I lo fatu o poma ta te tala no ai o mo sao se aso ta toi fiava